Da li je ostvarivo venčati se samo u Gospodu? Unutar skupštine ne mogu da pronađem bračnog druga, a ne želim da mi godine prolaze u samoći. Neki muškarci u svetu su dobri, ljubazni i pažljivi, ne protive se moje veri i deluju zanimljivije od neke braće. Ovako su se izrazili neki koji nisu u braku. Oni znaju da Jehova želi da se njegove sluge venčaju samo u Gospodu, to jest da stupe u brak samo sa suvernikom. 1. Korinćanima 7:39. Zašto onda tako razmišljaju? Zašto su zabrinuti? Oni kod kojih se javljaju sumnje možda smatraju da ima više slobodnih sestara nego braće. U mnogim zemljama je zaista tako. Primjera radi, u Koreji je od 100 svedoka koji nisu u braku u proseku 57 sestara, a 43 brata. U Kolumbiji čak 66% svedoka čine sestre, dok 34% čine braća. U nekim zemljama roditelji koji nisu u istini možda traže pozamašnu cenu za nevestu, zbog čega je za braću sa skromnim prihodima veoma teško da se ožene. Uzevši u obzir takve prepreke, jedna sestra možda smatra da su male šanse da pronađe supruga u Gospodu. Zato se možda pita: mogu li se nadati da ću među suvernicima pronaći pravu osobu?